Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Илим булагы YouTube каналыбызга кош келдиңиз. Сиздер менен ТАЖВИД менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 12-чи сабагын баштадык. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сүкүн темасынын уланды мисалдары. Байна, байна, байна. Ройба, ройба. Хамду, хамду. Яуми, яуми. عليهم 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 غيري 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 غيبي 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 قبلك 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 أنزل 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 إليه 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 مفلح 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 ينفق 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 أنذرت 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 لم تنذر لم تنذر لم تنذر استوقد 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 أنفسهم 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 يشعر 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 يخدع 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 يكذب 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 يبصر 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 يعلم 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 مصلح 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 معكم 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 ربحت 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 مثلهم 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 مفسد 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 كمثل 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 تركهم تركهم تركهم. Ар бир сабагыбыздын аягында сиздер менен суроо жооп кылып маалымат бөлүшүүнү улантабыз. 11-чи сабагыбызда сиздерге Куранда жалпы канча сажда аяты бар деген суроону узатканбыз. Суроонун жообу Куранда жалпы 14 сажда аяты бар. Куранда жалпы аталган пайгамбарлардын саны канча? Бүгүнкү сурообуз мына ушундайча. Куранда жалпы аталган пайгамбарлардын саны. Сабагыбыз түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ал эми сиздер менен кайрадан көнүгүүнү кайталоо бөлүмүндөбүз. Көнүгүүнү кайталап, жакшылап сабакты өздөштүрүп, кийинки сабакка даяр турабыз.